Dobrodošli na kanal Životna sila. Čaj od luka. Kućni lek za kašalj. Važno je da koristite organski luk za ovaj kućni lek. Sastojci: 2 organska luka, narezana na četvrtine sa ostavljenom ljuskom, 3 šolje vode, 1 kašičica meda po ukusu. Uputstvo: stavite luk u lonac i pokrijte vodom. Zagravajte na srednjoj vatri do ključanja. Smanjite toplotu i kuvajte oko 1 sat. Vruću tečnost procedite kroz sito, sipajte u šolju, zasladite medom i pijte dok je toplo.